Tala Fou malisi ufonga le lau moi Wellington e molini House fultasi o Aperilla lua fe lua fa. Sa na o le national na te e le fiafia na nafi, i le pili e toi whaafo i eisi te seni New Zealand o tangata Sāmoa na whananau i le wao le tasiva lua whama le tasiva whaiva, na vese e ala i le tula fono i le tasiva walulua, ma o le ailo ilo nei le pili le komiti whaapale mene. Sa fesilingi e le sui o le si ufongo le lau mua mari whaibalo, le ali i whaipule le Greens te anau tu yono o le ana le pili tau whaaufi. I sona langona ina ua pasia le pili lo na whaitau nga mua. Very happy that the communities will have an opportunity to share their stories at the select committee and for us to get movement in the space, and for the overwhelming support that we had in the House. We only had one party that didn't support, and that was the National Party. I hope they come around. Ua wala awai le li whaipule ia Sāmoa ina ia langolango ina malo sile pili mo le isi la asanga o le asa sa oai nei. Pe ama le lima awhila au whaingo tangata mātutua o Sāmoa e anga wa ailea sitiseni, pe awhai e awea mato la fono. Na sauno tu yono i le Parliamentary le folasanga o le pili e whaingo fia lava o tangata sitiseni New Zealand sa amana i o la tautulanga sitiseni ai mulimuli ane na toi ave sea. Ma ele tala fia ngai. Sa le tatau le malo o na whaia whaapea le atu langa. Sa whaalia le nganga whaafutai ma le fia. Ele tau whaipati le ngata o whaipula le itua ngai. Ai whaapea fo ile mamalo Sāmoa na tala a awa tu lango le pili. Ina ua la ile whaipula le Act Banjit Palmer ma whailoi le Parliamentary o le lango ina ila la tau vaenga whaai le pili. Ina ia ilo ina ele komiti wha Parliamentary na tula i fo ile whaipula le New Zealand First, Casey Costello, ma whailoi le lango ala la tau vaenga whaai. Sa taita ia le fiongal taita i fono Reverend Malaki mua i awa ma le maafutanga whaife au. So whaatasi Wellington le tāpua inga whaatasi mai sa whaipule le Parliamentary a fionga Arthur Anae mau Peter William Sio. Sa awai fo ile fionga le fufonga fitalai o ni minister whaape mani whaipule le maota fono o Sāmoa a o ia isa la tawasi singa le Parliamentary New Zealand i le vaya sonei. E to ofitus fulfa sa lango ina le pili e au fie le Green, Labour, Act New Zealand First. Ma le te pāti Māori i le to fas fuluiva le national na te tee o le tasiva walulua na pāsia i le whainga malo a Maldun le tula fono. Sa whaaleo ngā ina i le whai unga le Privy Council a Peretania. Sa wha maoni i siti seni o tangata Sāmoa na whananau i le wao le tasiva lua whama le tasiva whaiva na sauno pāma e mana o le act ina ia ilo ina le pili ai whaawai lunga le tutusa ma le tala whea ngai ma o le avanoa le leia mawhaina whaatino le atulanga. O le opo le avele le komiti wha Parliamentary na Sauno Costello e finau malo sile New Zealand First. Malo lātou i wao vasa mana ia Winston Peters mo le Pasifika. Ma lātou te langolango ina le pili ina ia mawhaiano o atu i le komiti wha Parliamentary. O le sui i le leipa Carmel Sepuloni. Sa wha ina lo lātou langolango ina o le pili tau wha hofi. Muli ane na sauno fo i le tamaita i whaipule Barbara Edmonds se wha leo le langolango malosi i le pili tau wha hofi. Na fesilingia li si ufongo le lau mole fionga anai so na ta hofi. Ol keimin ngai leu ka koilo kala whaikoa. Mo laban ngā. Kala mai whaikoa o ka koule la ka kia iai. Io mai uma. Le la makusaungi aku le pepa, le submission. Mga o sengi uma Sāmoa kong sila mas Sāmoa fo. Ya mai ka kuyo whaakasi. Se ka kia iai se iloi vaenga me. Lisi le maku ngā iai. Kapkal ngoi me umangi e plea me mawhai, plea me le mawhai. Na taita ia le maafutanga whaifi au so whaatasia Wellington e se sauni ngā lotu pupu i le apitanga le vaenga whaai le Green. E whaafetai ai le atua ina uai umanuia le vaenga mua le atau mawhainga. Maana awai e manisio whaipule le Greens ma sauno ai fo i le isio lātou taitai Marama Davidson. Safsilinga fo i le whailau tuso le maafutanga whaifi au so na fina ngalo. E winga i le wha moe tāua i le asoa na nafi. Ia, e mua lava na moli le nganga whaafutai ia awhamsanga fo i maleitio ia wai moni lava se ase tau mwhainga ia ana le ai fo i le tau longo puia li i e peo na iai whaasara lau mai pea ma le awanoa fo i sa mawhai ona wai atu ele maafutanga nei lava aso ia langona na o le fia le i whaafutai a Sāmoa ma lava moni lava le tala e ui lava e le siri ta ilo tāpuai o le aso o le tāpua i ngā Sāmoa le ua mafu ai ona liliu le tō wha sa whaapea ona whaauri li tō, le fia tausanga talu na tau mawhaina i o tātou tangata. Au steimi mua lea ua
o ai le pili le nei se faitaunga mua ia le la sauni le komiti filifilia le Parliamentary e ilo fo'i ia manatu ma langona ia po le ase me to e tau liu ia le atunu nei o New Zealand ia wa lava se manuia mo tatu tangata faaftai to le tapo inga le malu le malo le Parliamentary ma kapineta ia me se fo'i ia le au fainga luenga tofi le tu e fatu faitaulanga fia ia Sāmoa au ia faaftai tele lava mo le tau tapo inga Le sunga le whailau tusi o le maafutanga vai fi au sofa tase o Wellington Reverend Anetere Asao. E latai le tolu se lau ngā luenga le whaamalolo pe whaamutaina mai le au nanga le News Hub pe ona whaamaunia le Warner Brothers Discovery i le aso ana nafi. O le whaamutaina polokalame le News Hub matapunia le itua Tala Fou le masino i unlai. O le whaamutaina ia na polokalame le tae au po le morning show o le TV tolu News Hub Live i le ono i le afiafi. Ma le upenga tawhailangi a le News Hub. Ai le o tuai se whaatala noanga i se malilianga i ona tupu. I le vāle kampania na News Hub ma se tasi kampani whaasala lau. Na tā ua le pulisilo le Warner Brothers Discovery New Zealand o le taimi nei e le iei se malilienga ai o lo matala pia le whaitutu o mo whaatala noanga ma o lo whaawau pia. Ai mo le TVN said o whaamaoni o le whaamutaina Tala Fou le awauli ma le pō whaapea i le whia kou ma le Sunday ai o le whaititia fo i le whainga luenga Olivery News o le a whaawau pia le mata upo le whia kou ai o whautuaina le i o se vaianga fo i tonu o News ma Current Affairs. O le asus fulfito me whaamai ai pol kalame ia o le a whaamutaina. Ai watu ina atu nei se tangi le uni o lo tu mo le to tele o tangata whainga luenga. Ali TVN said, i le pūlenga mumta aptau ngā luenga e whaasanga i le au nanga whaasala lau. O se pepa o whaamatalanga le e tu e iele manato le uni e le imuli le TVN said i tu unga whaatala noanga i le malilianga tu whaatasi mo ngā luenga a le au whai ngā luenga. Sa sia tamaiti mai nia o ngase ono i Wellington le Parliamentary le aso ana nafi ma o sava no sa la tona ina i le malo ina ia awana i whaiani suinga pe whaamuta polo kalame o mea ai le isa tutongi i tutonoa onga na sauno le sui ministawa onga David Sāmoa o la whaawau pea le malo le polo kalame pe tai o la whaatino ina i se awala e mawa i se whaamanianga pito mawa lunga mo tamaiti a onga o lo pito sile ona o lato mo mia ina e i alua o ngā i tupi sa whelo i atu tamaiti mai le Kolisio Taita, Bishop Viard, Kolisio Porirua, Nai, Arakura, mga Titonga School i whaipule o le Labour, Cranes Malete Pāti Māori e tala noa le polokalame o le ka ako ka ora ma whai eisa ngā tūtau mawhatanga na whailo atu tamaiti whaipule sa whaale leia le tūlanga toa anga o tamaiti ona o le polokalame ma sa wha mama abe ngai i mātua ma whaia onga sa wha sawai fo i tūpea mātua mai le whaatau ngau mea ai mo le a onga sa iei whaatasi ma le Health Coalition Aotearoa le ana tu ina atu le tālo sanga ua sainia i le so upo le leipa mo a onga Jan Tineti. E le isa suinga al faltupe whaaleo il pasene tulo i o tupe malo tu mau pe le 5.5% mai te le lava isi ngā i ngai whaiaina i mawhaina pūlea le le i pe le tau le soifuanga pe ona tā ua al faltupe le aso ana nafi e mo mia le tau fia i pe lungo pasene tuloi ina ia tali e tuwai le tau le soifuanga pe ona whaalia le faltupe whaaleo leo. O tutu whaatasi taitai o le National ma le Labour e winga isi itanga o tutongi o whaipule e whaapea te tau lava o na tuto o tasi le whainga o le filifilinga o le pulenga e whaatulanga ina tutongi o se whaalapotpotonga e tuto o tasi pe o na whaatuina i whaapitoa mo le whaatulanga ngā tutongi o whaipule peitai e tolu tausanga e le i whaiani si itanga o na o le COVID se fuluiva. E tolu pasene le si itanga o tutongi o whaipule i le luafe sefulu valo o aperila luafe lua sefulu e lua sefulu pasene na ave sea mai tutongi o le Parliamentary i le nā taimi Jacinda Ardern o Minister ma pule silo matanga luenga e whaailoailo la tau tutu whaatasi ma le atuna o i le COVID sefuluiva aina toi fo i le tūlanga māsani mai ia Januari o tausanga na suso o ai. Na saunua le Parliamentary Christopher Luxon e te tauna tuto tasi le whaiunga mai ono meo na taumamau e se whaipule mai le whaioni whaiunga e winga i le amata upo o le taimi nei e whaselau fitus futasi afe ma le whasfulu iwa tala le tutongi o le Parliamentary a o Minister o le Kabineta.
Mali tai o le itua ngai, e tai lua se lau iwa sifulu afe male fitu tā la, a o fai pule le pito itua, e tai se lau ono sifulu tolu afe iwa se lau ono sifulu tasi tā la i le tau sanga. O tai whono komiti wha Parliamentary, tai se lau fitu sifulu iwa afe fitu se lau sifulu tolu tā la. Na sauno se tasi na avea ma minista o le kabineta, Chris Finlayson, e matua mamaoa i tua tutongi o whaipule, na i lole tūlanga i tatau na iai, mai le tatau i whaipule na tāofi, pe mumuso e whaiani si itanga o lātou tutongi. I ta alonga, wasu i tūlanga TJ Berenara ia Cam Roy Guard, leo lo o manua i le numera i le Hurricanes, mo le ta alonga le lakapisu pa le aso tōna i nei, ma le Chiefs i Wellington. E le se swinga tele le aua filifilia mo le ta alonga, mai le au na mana malo le ta alonga ma le Highlanders. E onga se manuanga o Roy Guard i lona tuli vai, ma o le ale e toi ta alu le ta amirsanga ato le lakapisu pa le nei tau sanga. E au fie ta alonga fai taulia le ulpeleki a iulai, fa bema le Rugby Championship. Tala Fou ia ma le si ufonga le la mua, mo le nei tae ao.